era ini ya vere kota mamirundi era emirundi wavawo ere yona era ini yakambula ngayatukere yaira abantu bali bangi batira kuna ife twalonze abantu ba Kigulu South twagabudwa Humani Changa akalulu kawa member wa parliament ku kadi ye NRM kyatugamisa ensoni yazidi register we NRM yatukoba yayemereza abantu bonabona yatukati tujja kuiramu ebitundu ebyabaire mu akavuyo babifuira ati tibyalonze aye zirage tutalonze nga Busei Central twalonze batusindikire n'abasirikale 5 Olukunya kwa fekero linako okubuzabuza obululu bwa Humani Sebakaire Changa nga nafunye obululu obungi ku ground abantu banivu olw'ensonga okutula omuntu atafunye bululu kiretera pato tulinoofuna obwenkanya tutawufuna NRM mu Kigulu South emanage tujja tudakulonda abantu obuzibu tulinaosebera giringa mutango doyi ninga musongeno fati bose bisanso ni obululu bw'abantu kulango ndibansi muli kwita obululu bwa NRM NUP yebwe kunonya bayazidi kulanga abantu batakoze eki batafulia bululu fune bwenkanya akalulu ni Museveni atadaga kwida tuli ate tulina okwekalakasa okutuka ku nkomerero nga Changa n'omulangirire twetaaga ekiba kibe tubagaire na ku 2 ge batasalawo ife tuli kusalaga ekyaife ye batali kulangirira nga ate twamuwa obululu oba kwambula ndakwidda kidi olw'omwana nga timumulangirire ndakwambula mwengoye ntambule bwerere nze oyo ali kwerangirira talijja kutoola ntuyo dda Changa dda akolereire yakoba akakolereire kiki kyalagawo ng'akoze lwaki akaife waneeno balika wakania lwaki ife baliri wakanira bweife fena tulikujja kwekalakasa ate bana nkaavu olw'embeerwa ey'okubanga tuli bamativu ku lw'akalulu ako bayenda kutandikira gali era twakobanga n'oyo omuwandiisi tuti oli kwenda atwiba era paka bwe batubuziiza paka saawa eno tukali kumana mazima ki twenda bwenkanya Ekibiina kyaife ky'NRM kirina okwetereza okubona nti omuntu agangwire n'omutuvuga balina okola ki balina okulangirira nize nagangula n'obululu omutwalo era kino nikwenda kubakiriya ne abantu abali kumbona bategeere tuli ku kiga lwa leero nankyo nakunalayo ku Mande batako batya abakobera kuba abantu nze bali kumanda obuwanguzi bwabwe so nja kuba beda zina ne bede tuje tubanda obuwanguzi bw'abantu mpaka nonze nakola ntya era kino ndikuba mulanga eri chairman wa Electoral Commission wa NRM Mwamitango Odoyi n'ensonga adide mangu aide ayingire mu nsonga dino asobole okubona nti justice obwenkanya bubaawo eri abantu abalonda balebe ku disappointing abantu mu mbeera eyo kwetamisa abantu kulonda kwetamisa abantu okulonda nti gwe balonda omutuufu tigubalangirira ebintu ebyava mu kulonda tukalibikiriza ife Changa wa ife ni member ife wa parliament wa Kigulu South ni member wa ife wa parliament mu Kigulu South ayemba titumwidi obululu bwe balangirira titumwidi tujja kuikiriza tujja kwambula engoye ku luguudo paka we bali kudo kulangirira Changa atuli batya akalulu kumuluka balonda ati wali kavuyo balonda wale kwa Sidike tuwali kavuyo balonda nakalama tuwali kavuyo bajana abiri tuwali kavuyo kuba nse natambula buli wendi kubala
baje ukona tiwali kavuyo akobati atiwali wakavuyo lwaki atuyiba waliwo abasirikale tiyafuna waifa nga n'omusanyi bululu ekyali kutwiba